ategi a thamaki 20 kuma gĩcigo-inĩ kĩa Funyula kaunti ya Busia nĩ manyitĩtwo nĩ maabithaa ũgitĩri kuma bũrũri-inĩ wa Uganda magĩtega thamaki iria-inĩ rĩa Victoria. Ategi acio maranyitirwo hakuhĩ na gĩcigĩrĩra kĩa Sumba ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na maratwarwo nginyagia gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Maninga Siguku bũrũri-inĩ wa Uganda. Famĩlĩ cia arĩa manyitĩtwo rĩu nĩ iroria President William Ruto kũingĩrĩra nĩguo kũnina kwagagio kwa ategi a bũrũri wa Kenya na maabithaa bũrũri wa Uganda. Ndugu yangu alienda kuvua sehemu za Sumba Island ambayo iko Kenya, na habari ilipokuja habari inakuja ya kusema ya kwamba ndugu yangu Robinson amekamatwa na askari wa Uganda na wamepelekwa sehemu za Uganda. Ameacha mke na watoto 4. Mtoto mmoja ndiye amezaliwa tu juzi na yeye ndio sole breadwinner ambaye analeta mkate wa kila siku. Kwa nini watoto wanashika Kenya wanapeleka Uganda? Kwa nini? Serikali angalie kabisa. Njaa itauma sisi kwa kusikia watoto wetu wanaita pande huko. Naomba serikali tusaidie. Wanatokanga kwa wanatusaidia, wananunua sabuni, wananunua mafuta tunakula, wananunua chakula watoto wanakula. Hata pia natoka tu hivi unaenda kukaa na watoto na njaa, sina kitu penye natoka, sina kitu. Naomba serikali nisaidie, bwana wangu atoke huko. Serikali tusaidie tu, bwana wetu atoke huko.